Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sini teman-teman labiku, silasara malabi yang kiri masih di Allah Ta'ala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa manusia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin narampai alena tokan rita tak makada, makna dari takwa itu adalah al-imtisalu awamirillah wa jatinahun nawahi. Ifugo manang iritu sininna anu na parentangi fong Allah Ta'ala, dan ini niriwi sininna anu na pesangkangi koritu, maka itulah yang disebut dengan takwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang keri tu mancaji akka cuera di sininna idir fatawe rilebo na ilino sahaba ina sabari na waddi ilolonga ritu syafaatna. Ilolonga patulunna ri asari mondinna ritu fong Allah Ta'ala atau salama utama rilalanna surga pamasena fong Allah Ta'ala. Kemelebih yang kehadir, sekarang ini kita masih berada di bulan Rajab. Yakko makka de tawai ular Rajab, tentu yang terlintas dalam pikiran kita adalah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab maka dia fong Allah Ta'ala dilalanna akurangi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masarofat ngiritu fong Allah Ta'ala ia angke pallalampan ni wiatanna foleri masjidil haram lori masjidil aqsa. Nafamulai wi ayatna fong Allah Ta'ala nasaba werikada subhan. Tomalabik yang kehadir narampe isi dia tofan ritata Syekh Mutawalli Asy'arawi makada yakko angka nasang rilalan naritu aku rangi rilolongang ayatna fong Allah Ta'ala nafamulaiwi nasaba werikada subhana majapu iya tu meloe narampe fong Allah Ta'ala ya naritu gau sape ada ya sange gau sape ada peristiwa luar biasa bukan peristiwa biasa-biasa. Ufakalunya kita mulai bikin kehadir. Yakko angka rilolonga rilalan naritu aku rangi. Ayatna fong Allah Ta'ala nafamulaiwi nasaba werikada subhana. Majapu yetu meloe narampe fong Allah Ta'ala ya naritu gau sape ada. Yari ka tombakada peristiwa luar biasa bukan peristiwa biasa-biasa. Wareki contoh to mulai bikin kehadir. Asi salanganna peristiwa biasa-biasa si bawa peristiwa luar biasa. Yakko angka tahu nalalung yasu. Yakko angka tahu nalalung asu natappa itoa iokoro asue biasa-biasa miaro. Biasa-biasa mi. Baka mungkin marepa yang kali maka angka tahu nalalung asu. Ito ay kuasue biasa-biasa mero. Tapi yako angka tahu to malabik yang kehadir nalalungi asu natappa alena gili to yasue luar biasa ya tu. Luar biasa ya tu. Yero asal salangan naro. Yero nabita watuna nabita to malabik yang kehadir yako angka tahu malala pole ri Masjidil Haram lo ri Masjidil Aqsa siulan nalalangi jokka siulan nalalangi lisu itu biasa-biasa mero. Mega to mulai mapakro. Tapi apa yang membuat peristiwa ini luar biasa? Ternyata tania Nabi Tamalalang.
ipalalangi rifong Allah Ta'ala, nenapa maka da fong Allah Ta'ala lailan, ya sange lela to malabikin ke hadir, cek dela dami wattu di lalan nerwani. Benenge maka de fong Allah Ta'ala lailatan, siwani, mapamula magaribi latu capak na subuh, ya riasa siwani. Tapi maka de fong Allah Ta'ala lailan, cek dela dami wattu di lalan nerwani. Itulah yang membuat peristiwa ini luar biasa. Itu yang membuat peristiwa ini luar biasa. Nah sebab komela ifikiriki, dena tama akal atau lebih ke hadir. Apalagi pada waktu itu kendaraan yang paling cepat yang bisa dilewati orang adalah unta. Unta mi. Itu pun ketika mengendarai unta itu bisa menempuh waktu 1 bulan. Siula pin napa letu, napa kolisu si siula sih. Itulah yang membuat peristiwa ini luar biasa atau lebih ke hadir. Nenapa maka si fong Allah Ta'ala bi abadihi atanna magi de nakada fong Allah Ta'ala subhanallazi asra bi rasulihi majappu masarupacing iritu fong Allah Ta'ala yang ke palalampan ni wisurona nyare ga maka de binabihi palalampan ni winabinna tapi magi nakada fong Allah Ta'ala bi abadihi palalampan ni wiritu atanna nasaba peristiwa Isra Miraj ini Bapak Ibu sekalian tania untuk surona fong Allah Ta'ala. Tania to untuk nabinna fong Allah Ta'ala. Tapi untuk niga. Untuk idi mana ritu atanna fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kado istimewa nanti yang diperoleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu sampajang itu bikin kehadir. Untuk idi mana ya roh? Menenge maka de fong Allah Ta'ala bi rasulihi yarga bi nabihi. Nabi tak bawa wajika sampajang. Benenge maka de fong Allah Ta'ala bi rasuli suruna ba fong Allah Ta'ala wajibkan sampai tapi maka de bi abadihi atanna maka semua kita ini diwajibkan untuk salat. Nah sebab iya ro pak kadowero iya ro napoleang nabi tak tanya untuk alena bawa tapi untuk idi mana angke tu ribot ni lin tong bikin ke adi. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Ya kau temak bicara masalah Isra Miraj, tentu megala da pape balin atau fanita tak Bapak Ibu sekalian. Megalak dan yang kalinga ada-adana Andre Gurutta, ada-adana ustaz-ustaz tak pape balinna mubalita itu membahas mengenai masalah Isra Miraj. Nah kita lebih ke hadir pada kesempatan ini ada 2 yang ingin saya sampaikan. Angka 2 hikmah yang mungkin jarang disampaikan. Ada 2 hikmah itu dalam peristiwa Isra Miraj. Nomor si kita lebih ke hadir yang dari itu melo ifodaki fong Allah Ta'ala. Maka da masya Allahu kana wa malam yasha lam yakul. Agi na fuelo fong Allah Ta'ala mesti kajajian. Na agi de na fuelo i mustahile ritu makdupa. Pakolinge. Yang pertama, masya Allahu kana wa malam yasha lam yakul. Agi na fuelo fong Allah Ta'ala mesti kajajian. Yakufuang Allah Ta'ala fuelo i pasti kejadian itu agak. Wa malam yasha lam yakul na agi de na fuelo i fong Allah Ta'ala mustahile ritu makdupa. Sebagai contoh. Nabi Musa alaihissalam yerfang luta Nabi Musa tamlabik yang ke hadir angka waktu nakan nepat diisi. Nakan nepat diisi. 50 tahun mafat diisin na Nabi Musa na ferrang. Neke narafi si di waktu dena nulek perang yer pat diisin na Nabi Musa. Yang kana milau doang iko fuange, maka da fuang. 50 tahun nak mafat diisi. Mako koe dena ulek perangi, tapi taya kapak burana fuang. Aga pape balina fuang Allah Ta'ala, ya Musa, Musa, anil khasisatal fulaniya. Ala ko nasa sarri-sarri rumput, ala ko sarri silampa, wadokha ala sinnika. Taruh ko yasik na isi meron padi. Yang kana Nabi Musa waktu ero, malatongan ni sari-sari. Natare ko yasik na isinna, male silampa natare ko yasik na isinna rompat dia. Apa yang terjadi pada saat itu pula? Tak apa aja mafat di isinna Nabi Musa. Tak apa aja mafat di isinna. 50 tahun dia nang kena mafat di isi Nabi Musa. Gangkan narapi sisi di waktu lisu si pema mafat di isinna Nabi Musa. Mafat di isi pema isinna. Aga na figo Nabi Musa tamal bikin kehadir. Nala siaro sari-sari. Nale sarrie natare ko yasena isinna. Watunna natare ko yasena isinna. Apa yang terjadi? Tatamba mipat di isinna Nabi Musa. Tatamba mipat di isinna Nabi Musa. Milodang ko fuange. Maka da fuang. Aga batuan na siye.
Ia waktu ku mapat diisi bunga, tasuro kak mala seri, utara ke sena isiku, tapa paja silalona mapat diisiku. Tapi sisan na ia mapat diisi pemang, mala kasih seri, utara ke sena isiku, ero mapat dia, tatamba mi fadina, aga masuk na ifuang. Aga pape balinda fuang Allah Ta'ala maka deh. Musa, waktu munasang mapat diisi bunga, bunga na mapat diisi ko, tapa iya mengerang. Iya nasa mengerang. Gangkan na upita iya ko pak burana. Tapi sisan na mapat diisi semua iya maka dua seri-seri mani mengerang. Malupaina. Aga batuan itu malah bikin kehadir. Yak kufuang Allah Ta'ala tu felo ipapaje pat diisi Nabi Musa mesti kajajian. Mesti kajajian. Tapi kode na fuelo ifuange. Denu lay paja pat diisi itu Nabi Musa. Begitulah Isra Miraj. Yako elona fuang Allah Ta'ala tu malah bikin kehadir. Elona fuange melo palalampan di wiatanna. Maka itu bisa terjadi. Nulai kajajian. Tapi kode na fuelo ifuange mustahil itu makduf atau malah bikin kehadir. Kira wak di mapahar no? Magi kita malah bikin kehadir. Nasabak memang tu yako meraja na nabita. Yako akal melo ipake terima area sange Isra Miraj majapuk dene rule. Kita tidak bisa tamu lebih bikin kehadir. Magai nasabak si salamemat tu akalangnya pikirannya si bawa tepak yakko mak bicara tongangi. Yakko mak bicara tongangi si salah tu si salah akalangnya si bawa pikirannya si bawa tepak yakko mak bicara tongangi. Maka deh bicarana tepak risesena ritu tongangnya aga sana maka dai bicaran na tappa risesena ritu ya tongange risesena tongange de na yamanan na anu nitai mata tongangi de na yamanan na anu nitai mata tongangi de to na yamanan na anu tongange mesti panai mata bicaran na tappa de na yamanan na anu nitai mata tongangi de to na yamanan na anu tongange mesti panai mata wareki contoh malaki wae si kaca pak. Katu biasa wae galas. Biasa yang itu tali 500. Harga wae mak botol yang transparan itu. Malaki wae ipenoi wae. Mali yali ro kacana ro ipenoi wae. Napa malaki pipe sadotan. Malaki sadotan. Itar korolalan na wae napa yita pole saliwang. Saman na makjek kero pipe ilalang. Saman na makjek ko yero sadotange ro ilalang, tapi sisan na ipendre imati ro sadotange makanja lampuna. Aga batuan nero de ne manan na anu ni te mata tongangi. Ni mata makka da majek ko je, tapi sisan na ipendre ternyata de. De ne manan na anu ni te mata tongangi. Kega pasti contohna. Matapak itu tamalabik yang kehadir makada angka yasang arus listrik. Meskipun jarang kita lihat itu. Jarak meteru arus listrik ero. Maka ke matapaki. Maka sekarang ini yang ada di dalam masjid kita ini ro kabala-kabala engka arus listrik koro. Ada di situ lolo termasuk ko kamera ada yang di situ arus listrik itu berjalan di situ. Tapi dia ini tamata. Magina to matapak nasaba tuo lampu tuo speaker termasuk kamera itu mana. Karena ada arus listrik. Nah sebab de ne yamanan na anu tongangi mesti panai mata. Tongangi maka da angka arus listrik tapi de ni mata. Tiga pi contohna tamal pikir ke hadir. Angka si di anak sekolah. Angka si di anak sekolah. Angka to si di guru makutane okko anak guruna. Maka de guruna anak-anakku sekalian, sini na anak-anakku yang manang, melo kak makutana. Matapaki ganasa makada angka yasa puang Allah Ta'ala. Guruna ye. Guruna anak sekolah makutana ku anak guruna. Makada matapaki ga makada angka yasa puang Allah Ta'ala. Mati manang ya anak guruna atau malah bikin kehadir makada ye, Pak. Matapaka. Makada puang Allah Ta'ala fuakku si bawa fuatang. Aga nasa guruna maka de guruna angka gapura mite fong Allah Ta'ala batena guruna ye melo pale se sale ro tapak na ro anak guruna
Maka dan kaga puram mi te fuang Allah Ta'ala. Aga nasa anak guru maka dega aga pak. Dega aga to puram mi te fuangnya. Aga nasa guru na. Komakwe itu pale. Dega aga ya sepuang Allah Ta'ala. Berarti na guru ye na pale sesala na guru na. Maka ko dega aga puram mi te fuangnya. Berarti dega aga fuang Allah Ta'ala. Angka si di anak-anak tersinggung Bapak Ibu sekalian. Na pendre ilimanna. Yolo na guru na maka dapat pak. Melotoka makutana. Maka dia guru nak aku tanah ni. Maka dia teman-temanku semua. Si bawaku yang mana. Mata pakiga maka dah angka akalan na gurutta. Mata pakiga maka dah angka akalan na gurutta. Maka dah mana si bawan na iye. Akalan na napaki mapikiri. Tapa mate si ronai angka gapuram. Mitay akalan na gurutta. Mate mana si bana maka dah dega aga. Komakko itu paling nasa gurutta. Tau dega aga akalan na. Aga batuan ne malah bikin kehadir, yang ada bicara tepat. De ne mananna anu tongangi mesti penahita mata. De to ne mananna anu nite mata tongangi. Pakolingi de ne mananna anu nite mata tongangi. De to ne mananna anu tongangi mesti penahita mata. Itu hikmah yang pertama to malah bikin kehadir. Ya kemakor badai apa? Pasti kita bisa menerima yang namanya Isra Miraj itu. Pasti ulet terima. Oh ternyata makor pale. Memang demetone ulet terima ya ko akal ipake pikir iki. Coba negara pakai kitab majapu pasti ulet terima riasannya Isra Miraj. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kenapa bisa dilakukan Isra Miraj itu? Nasabah melo imap pitayang ifong Allah Ta'ala. Maga alak biranna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maga alak biranna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu tomak kada bawa tau malakbi. Dia tomak kada bawa orang yang mulia di sisi Allah. Dia naik bawang ero. Nah sebab memang terbukti tau malakbi yang hadir. Okoni napita pung Allah Ta'ala maga alak biranna ero ya sangi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika tau malakbi yang hadir. Nabi Musa alaihissalam milodoangi kofong Allah Ta'ala. Maka de Nabi Musa qala rabbi arini unzur ilaika. Fuang macinna kasad dimitaki melola deka mitaki fuang pitaya kakasi idi aga nasa fong Allah Ta'ala lantarwani de mule mitaka. Ini di dalam ayat. Ya kembali kimatu, sapa-sapa yang kekurangi itu ada pada surah Al-A'raf ayat 143 napatita batuan. Begini kisahnya. Nabi Musa milodoang ikufong Allah Ta'ala kada fuang, macin nalada ka mi taki fuang, melolada ka kasi mi taki, tapi taya ka idi puang. Aga nasa fuangnya lantar wani demu lemita ka. Napa makna si fuangnya walakin inzur ilal jabali. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya komelo ko pale nasa mita ka Musa, ite nasa ngero bulue. Ite nasa ngero bulue. Ya ko matatta ya ko onronna, matatta ya ko onronna ngero bulue, majapu mulen itu mita ka. Yene? Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ngan kanna wattu ero fong Allah Ta'ala, napitayang icayana okoro bulue. Nape cayana fong Allah Ta'ala napitang. Napitangi cayana korobulue, apa yang terjadi? Matarru macolo yerbulue. Matarru macolo yerbulue. Wa kharra Musa soika gangkana latuto pepinsang Nabi Musa alaihissalam. Nape cayana fong Allah Ta'ala napita korobulue macolo nih. Napa Nabi Musa yang kita kenal sebagai orang yang sangat kuat, orang yang sangat kekar, maka galak, malupo na mawasa, tapi napitayang icayana fuangi, pinsan Nabi Musa atau malah bikin kehadir. Pinsan. Pinsan Nabi Musa, wa kharra Musa sa'ika. Maka dari orang kurangi, wa kharra Musa sa'ika, gangkan na pinsan Nabi Musa. Aga batuan ni atau malah bikin kehadir. Nabi Musa yang kita kenal sebagai orang yang sangat kekar, atau malupo, mawasa, mawata, magala. Nape ni tacayana fuangi, mataru pinsan. Bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak pernah berdoa. Dia nak nilawi ko fuang makan fuang. Kita iya ka idi melolada ka mitaki.
Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW mendapat kehormatan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alena sendiri langsung yunda menrek langit itu susunge untuk siruntur itu puang Allah Subhanahu Wa Taala. Koniro monro ala biranna Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melo kita yang ifong Allah Taala. Melo kita yaki fonge maka itu Nabi Muhammad itu Muhammad torifoji itu tanyatu atau bawang. Memang itu kekasih saya, itu Rasul saya. Suroku itu melo ima pitangi fong Allah Taala risinin na idi umat atau malabikin ke hadir. Makanya aja tercapak-capak Pangkat itu biasa tahu. Dia na melo tarime maka dan Nabi Muhammad tania surona fong Allah Taala. Oncok mo ko tania salang. Tapi ko salang dia na melo tarime nabita maka dan nabita surona Allah Taala apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya ko niro napitang ifong Allah Taala ala biranna yaro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak kana menre ni nabita menre ni siruntu fong Allah Taala sisanna lisui angkana na foleyang. Tentu marepaladan yang kalinga kisane ro marepaladan yang kalinga makada watunna lisu nabita siruntu fonge de na faja malolisu aga na lolisuang. Nah selaku siruntu Nabi Musa bungat na watunna lisu yarangi parenta yarangi apa namanya hadiah dikasih hadiah itu 50 sholat 50 sempajang. Tapi asal siruntu Nabi Musa ipodangi ko Nabi Musa maka da agamu foleat tu maka da nasuruh ki fong Allah Taala engka hadiah disuruh ki makka sibiang mas sempajang eka 50 lanna seso siwani aga nasa Nabi Musa ai lisu ko nasa Muhammad lisu ko nasa denu le jame itu atamu 50 itu lisu ko milau kortingi kurangi karena menres sinabita kurangi si 5 petapluman ni 5 ke asarama lo lisu to malabikin ke hadir 9 kali bolak-balik gangkana 5 menita sesa watun na 5 siruntu si Nabi Musa maka da si aga mani na semua ma maka da 5 mani aga nasa Nabi Musa maka da ai lisu ko ilawi kurangi mopi tu 5 maka da Nabi ta asal lisu ka na kurangi 5 ya kolisu ka iye dena tu gaga kolisu ka dena tu gaga pak turina kurangi 5 na 5 mani je maka de Nabi ta taro ni aja na olisu yena kasih 5 megalada na kurangi Musa aga nasa Nabi Musa denu le jame umatnya tu dan terbukti perkataan Nabi Musa ini terbukti mega mau pasti jisalat tak denu le jame ro 5 denu le jame 5 to lebih ke hadir angka tahu 2 mina jama magaribi mina isa angka to tahu siddi mina jama magaribi mi bawa ko isa tak deni angka to tahu cica misi minggu juma bawa angka to tahu kedua misi tahu itu pun sampaja sunnah tomi dan ya perlu terbukti ada Nabi Musa atau lebih ke denu le jame umat itu Muhammad dia le jame dan terbukti maka kita lebih yang hadir ternyata sholat 5 waktu itu masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa melaksanakan. Nah sebab ni sameto Nabi Musa kada denul lai tu makmu denul lai kita lebih yang hadir ia nara na foleang Nabi Muhammad pursi runtuk fong Allah Taala lisuni bi'abadihi yero 5 yero untuk ini manang untuk atanah carana maka dari rasulihi nange untuk nabi tabawa untuk surona bawa fuang ero 5 ero menenge maka dari nabihi untuk nabi bawang ero 5 tapi maka dari fuang Allah Taala bi abadihi untuk ini mana itu atanna yang ke tu rilebo ne lino to malabikin ke hadir. Nah sebab memang yakko mak bicara ki masalah sampajang maka dari bicara tasawuf na maka da ieu si tongan na sampajange lanro alewe angkana biasa to fan ditata rampe makada ia tu jumlahna rakan na sampajang 5 waktu itu 10 pitu nanya ro 10 pitu angka mana ngi oko watakale ta lebih ke hadir bicarana tasawufu ye 2 aksana apa
loro. Yero appa loro, dua ajeta, si bawa 25 appa loro ye. Appa si asara, masulapa appa arota. Degaga tau punna aro masulapa tallu. Mesti masulapa appa itu arona tawe. Magaribi si, magaribi, 2 docili, si di timu. Asra si, 2 mata, 2 lubang hidung. Nah panarapi subuh, si di ulu, si di akalang. Magi nang kaakal atau malabikin kehadir. Nah sabak yako iro sesae nange, namo olo kolo emakotoro. Angkato limanna, angkato ajena, angkato arona, angkato matanna. Jadi iro olo kolo ekomelo ipapade, iro pada tu tawe. Tapi kenapa? Angka si di dena punne olo kolo ya naritu akalang. Akalang, ya nara pabeda kiri. Jadi sid dibawa de gaga to malabikin kehadir, yarga to maka da sid dibawa sampaja perlu de ne jama, maka iero lanro aletaro samanna kurang itu malabikin kehadir. Samanna kurang. Apalagi aku de memang gaga hijama. Bicara tasawufu ye. Makanya hadiah yang diperoleh Nabi dari Allah ini itulah yang mesti kita jaga sebaik-baiknya. Ijage badece ngero. Peko carana ipapole ro sampajange, peko carana ifugau iro sampajange, riwat tunna tang malabikin ke hadir. Ya mana romelo ijaga? Yak ko makanja iro sampajange, apa tentu purati samana tapa amana hadis nama kada, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amala matuk mamulange rifaressa ri asri mundrin na fongala tali naritu sampajange. Yak ko makanja sampajange, macho mana makanja sinin lalan ro alewe. Nekia ta malabikin ke hadir. Yakko masolang ero sampajatta. Masolang sampajatta. Macho mana masolang sinin naritu amala lainnya. Itu malabikin ke hadir. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Mamagi-magi mak baraka lori di Manang. Khususnya lialina tu mak bicara. Saya akhiri dengan ucapan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Inallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.